Grčka religija i kultura. Religija starih Grka je bila mnogobožačka. Bogove su zamišljali u svemu nalik ljudima, ali su imali nadprirodne moći i bili su besmrtni. Bogovi, njih 12 najznačajnijih, su po vjerovanju Grka živjeli na planini Olimp. Vrhovni bog starih Grka bio je Zevs, gospodar munje i groma. Najpoznatije svetilište bilo je u Olimpiji. U ovom gradu su u čast Zevsa svake 4. godine održavala sportska takmičenja Olimpijske igre. Prve su održane 776. godine prije nove ere. Od ove godine Grci počinju brojati godine. Pored bogova, Grci su poštovali mnoga polubožanstva i heroje, o kojima su, kao i o bogovima, stvorili složenu mitologiju. Umjetnost stare Grčke bila je pod jakim uticajem religije i mitova vezanih uz nju. I pored toga, u centru pažnje grčkih umjetnika nalazio se čovjek. Najpoznatiji grčki vajari bili su Fidija, Miron i Poliklet. U arhitekturi grčkih hramova izdvajaju se 3 stila: dorski, ionski i korintski. Pismo starih Grka, alfabet, nastalo je prilagođavanjem feničanskog pisma. Grci za potrebe teatra razvili su posebnu vrstu književnosti, dramu, odnosno tragedije i komedije. Najpoznatiji pisci drama bili su Eshil, Aristofan, Sofokle. Osim drama, Grci su voljeli epove, kao što su Ilijada i Odiseja, čiji je autor pjesnik Homer, i basne u kojima su ismijavane tada poznate ličnosti i vladari. Najpoznatiji basnopisac bio je Ezop. Mnoge prirodne i društvene nauke imaju svoje korijene u staroj Grčkoj. Od društvenih nauka njegovali su filozofiju, ljubav prema mudrosti, čiji su najznačajniji predstavnici Sokrat, Platon i Aristotel nastojali da daju odgovore o porijeklu svijeta, besmrtnosti i smislu života. Istorija je takođe kao nauka nastala u Grčkoj, a prvi istoričari bili su Herodot i Tukidid. Od prirodnih nauka razvijali su i utemeljili geografiju, geometriju, medicinu i astronomiju. Najpoznatiji grčki ljekar zvao se Hipokrat.